Ni mucemanio-ini wa ajumbe a kiama kia Jubilee uria ukoretwo wetereirwo kwa ihinda iraya na President Uhuru Kenyatta ni agwikinyitie arĩ ta mũtongoria wa kiama gĩkĩ. Jubilee! Asanteni sana. Na kiariria ajumbe aya, President ni acokereire ndereti ya kana kiama kia Jubilee gikoretwo gikuite kuma riria munini wake William Ruto na kiheri gia atongoria mathamire kiama-ini kiu. Uhuru akiuga ati rirarĩ ihinda ria kuruta wira na riu ni ihinda ria kiama kwanjĩrĩria kuhura uteti. Kama mlikuwa mnafikiri ya kwamba vinu vilikuwa vimefungwa, mjue utulivu usio kuogopa. Utulivu tulikuwa tunatafuta ndio tuweze kutendea wananchi wa jamhuri. Uhuru orege ni ateteire ngeithi gatagati gake na mutongoria wa ODM Raila Odinga, akiregana na uteti uria ukoretwo ukihurwo ni ng'etheri yake ati ngeithi icio nicio ciathogire murutire wa wira thirikari-ini. Kuna cheo chochote ya serikali mumesikia Raila Odinga amepata na amenyang'anya wale ambao tulikuwa na wao Jubilee? Leo bila kuogopa naweza kusema kwa uhaki ya kwamba mkono wa salamu ulikuwa wa amani. Hindi ya mucemanio wa atongoria a Mount Kenya mwena wa Sagana kaunti-ini ya Nyeri gatagati-ini ga kiumia giki, President ni aheanire gitumi kiria giacungĩrĩirie morano na Ruto, akiuga ati Ruto ndaigana kũiyũkia ngeithi arĩ ta njĩra ya gwetha thayũ wa bũrũri. No mucemanio-ini wa ajumbe a Jubilee umuthi, President no ahinyĩrĩirie ati Ruto ndaronekana gũkorwo akuĩte kĩoneki gĩa bũrũri itanya-inĩ rĩake rĩa kwenda gũtuĩka president. Your personal ambition cannot supersede the well-being of 50 million people. Yes? Because that is not the way life works. And if we are guided in that direction, we are bound to make mistakes. Na tauria dalili cirakoretwo cikionania mbere ya ciũngano cia umuthi, muthia ngwataniro ya Azimio la umoja ni yanĩrĩire kunyitana na One Kenya Alliance, na President augite ati ni gũkũgĩa na mĩario ya kũiguanĩra no gatagati ka Raila na Kalonzo Musyoka ũkũrirũkia bendera ya Azimio kũng'ethanĩra na Ruto. ODM nasikia wamesema wanataka kulete jina la Raila Amolo Odinga. Ni sawa? Wiper wanasema wanataka kutuletea jina la Stephen Kalonzo Musyoka. Si ni sawa? Si sasa tukiingiana pamoja tutaenda kuchambua, tutoe ndume moja ya kwenda kupigana na wale wakora upande ule mwingine na tufagie dunia. Oka, we've offered a candidate and the ODM have offered us a candidate. The due process will be followed and finally we will all be behind one candidate. We have agreed and determined ourselves that we'll work with those who are like-minded people who share the same ideals and values as we do. Ona kuhanora uguo uritu munene uronekana gukorwo ukigwira Raila, kuona President ni arĩkĩtie kũmũiyũkia. Gikuyu kiaugire o muthenya na ikereka ria ruhia, na noguo uteti wa githurano kinene kia mweri wa Kanana urathie ukihanikaga, na mucemanio wa muthenya wa muthi uguthie na mbere na kuhurwo ndurumeni kuona kana hihi ni ugucenjia damana karata mbere ya githurano. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma nyũmba-inĩ ya KICC, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri.